Oleh dariku, takla ate bata patabokana ne acara pemaringi ate ne channel YouTube YKB Sumba panewe wejewa. Toma tatarenge po ne lina murda morbi sukritu menda kata madengi betulu pegata awal na ngau matua kata wage sebaya da. Menda kata sebaya. O ala amama ane na surgadana murima morbi sukritu. Pamalangi lang takaw o ama bayanganyage bukoro gulukarawa ma bayanganyage pampakako ne tole kapya kalua maga da matalu kugo ne duamu o ala ama maya sukdana ne bina ne ama gai kama tada mono kama kananu na weli manowarna lugulimagu yako ma pande manakatam neilo gai kama pandege ne ina li manawaramu mono kama poesia ma pamareka dekerage ne tilu tole kama lima ke sebaya ama ua opi mendengar kuara salah boka lama orungarna anamani mumur Yesu Kristu tabu lisu tabu kau kama pama papene ke sebaya ma amin. Oleh dadiku lina murda perengendan elodo tadi kewage wali buku renungan wasiat ne katawanawe lungguinawe pariwo mono patuka tadi kewage wana Kisah para rasul kauku aka iyana mata aka iyana dukuni na mata aka bulu iyana takana pakananu nelodo na mata aka limana lungguna weli na murda mala nati Yohane na pario waina wee takane yemi a pario waingumi nyau matua ne a pirna lodo kiana lage hidandi. Oleh dari gupa menawarna murda morbi Yesu Kristu. Ne pandoma manda ito ata karetena pariwana ata apa atewai barna keretu nyawe katari nawe abene ngopenguna parawi inda oru pembei ata wade kaki taka na walinge kalaki ate dauna na ata papariwo malalende na papariwa tatama manda bata makete tilu kangutuna barna ala ama ana mono ngau matua mono na toma we pana ananda lapata ba ata papatukan na miori. Oleh dari igu ne patulisan na Lukas ina kaiwe patanda da ne surata kisah para rasul a aro barna pa ama Theophilus na Lukas ata tau moro ana papanungan na Yesu na palolonge mala Yohane na pario waina wee taka ida ana papanungan na Yesu lange pario waindi ngau matua pario waina wee tandu kawe apa etange pario waina ngau matua pario waina ngau matua na peningonge monokatari nawe malangau matua napa ianda tilu kangutuna barana ala ama mono Yesu Kristu. Ngau matua nia domokaina ayandi boto ngara ata papanungan na Yesu. Gae nagu kasakita wainge ne manakata manilo paya kaluar miori. Ngau matua napa wili gae nagu kana onda we sangadi na ala penutana nyawe kana dengi Yesu ida ana papanungana karema ni pa amiwi ngau matua mono ne nyawe ba deibawe boto pa sakitawi mono ana ni ama ne ito tarawi ge ne pandoma manda rio waina wee orongarna ama Yesu Kristu mono ngau matua lendege ne wee pario ta donge so manumara tole ka muriwali pana ananda ala mono enganyange pana kondo iruanda ngau matua gae dengu kata tole ka pa ata papatukan anda nyawe bali nawe pa pario anda enganyange pana panunganda gae nangu kata pakakowe tole ka kata kadekerange le ibiana miori
mono hida tudda papa eta na Yesu Kristu gai nangu kalendege ne pata tole kanda kata pa etawi mono ka pandewi oleh atanda na murida Yesu Kristu. Amin. Media kata sembayang. Ala amama anena sorgadana. Morima mor Yesu Kristu. Pamalang lang takaw o ama matada mo no marenga bagone nali manawaramu apa nunga maga. Papario ama orongarna ala ama Yesu Kristu laptanya wa matua. Mono leba pario ama mu ana paptuka maga. Tuka ama neba mo kako tole ka mapuntana gai nangu kasakita mawang. Pampaetang gene patatole ka ay natakana ba ana nama Yesu Kristu. O ala ama ma anes kudana neli ibia patada mo pa eta man nelodo tale ko matan ana ma iya buata mereka dekar ge bampakako ne kalau katole kama ua opi mendengar kuala salah boka lama ama orang ngarna na mane mu mor Yesu Kristu lisu tak ko kama pampene ke subaya. Amin. Oleh dadiku duka kina lina murda parenga dan nelodo da bulakang ke like we subscribe we mono paparatung ge barna olanda wareka ne bata paratung ge oleh kai barna bata talarage ne li na murda maringina